Day, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manain. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaang ading ko. Sa nagaputan na sing petak at gun-gun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laangan graduaron. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko? Wen! Isabaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon, ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka, Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. So ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag idya dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya't mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Tadan nakam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Adakan ka, anya ti desisyon mo, anak ko? Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagi. Kenapigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwila nanti. Addo'y ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o di akon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagitaawanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasi iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela, di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam, mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da. Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-eskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito iti rumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. Luag sasao ka. Kunamot lang sika tinang paadal ken kuana. Manipod first year college. Kat iti maudimot la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kagdak kalaba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itang aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang adayong amsika.
Gimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Ilyas. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, ala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Isu nga gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyamanak nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok kamawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na. Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kumanbayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala saanan. Di mon bayadan. Uray tay inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awante. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas? Santo kundi tulong kang kwana. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanay kan kaday to abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wan, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita, aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilang achichilap ti badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul ang napintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabakbakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungam. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tanubasit inakisukat. Isublim kit di day ta jak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim day ta, igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mao.
isaw, tirumbangag purma, saan adata. Kasanungay nanang, ipapilit mo't niyan timayat nga iso timangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal ti ka anak ka. Tapno adamo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Ay, Wan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilya sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pala ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balay ti. Ay saan anakan? Agtalinad ka dito balay. Apay, alakdam nga agawid ta ka anakam mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyakmat tinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamot jay inam iji balayaw. Awan kadwa ken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mangliplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay ko maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrek ka dagos iti trabahom. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga raw. Ada nga min impabuk ko apag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Oray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kayat na day jay, auntie. Sige, ti ibagak to ken kuana. Sige nga rod, Tainak mang tulag iti pagluganan tayaw tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya iji dalan. Owan yan, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ay, italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si Biag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga ni Elias sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Auntie. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad.
Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mo't kit di ngem kasla masayangan akmet. Nagdakkel ti binayada man ako. Sana balin nanang. Masukatan to iti ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama mi ken nila kay, ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarenan ka bagais. Saanen ka bagais? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tanda asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdekdeket ken nila kay ko. Ay kat si ka Alaek ano di yun kayat tasayang met. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di da jay? Nagpintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makit-kita ki social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam. Kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day ja akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamat na nante. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayon naman ka anakan. Sana bale, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan nante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornungak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. E di pagad-adalang ka, amin nakasapulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Jakla impag-arop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabang sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanang. Pasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatanga iti baro agamit. Saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isunalaang tasika ti pampanunutek. Saan kan ang makaurnong gapu iti kadadawat ni Antem? Na? Ay, kat ti kayat na. Kanayon nga agawting. Kat si kamot ti ipasubo ng aggastos. Agungat mat ngamin. No sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay. Apama na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagada ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rodang kal.
Kat apama na makaakar kayo ijay, di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan da jay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antim, ngam kayat jar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya Antim mo hain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursana ken ka. Amang tani ti kwarta ken kuana. Mangibabain da jay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta na imbag. Nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Subsobra pa'y siguron atin ay tidnakin ka. Ta kanayon mo mo't adawatan. Tunggal agswel daw, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo da ti makaranda. Agar arbes, rumwar ka pa laang. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, nechay. Nawayaan basit. Tarayakon. Bumala si Wakidin. Dada. Anay. Nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga mentipan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wani nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakastamot na ni ante. Nabangi. Wani nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, shh! Kaasimot ni ante. May katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan na kaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo ti tulong, di kay kumaagbain nga masidag na kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman ak, barok. Ita tanakalpas kan iti panagadal maulo na anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay a anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Ala nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kao. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakao? Wen tatang. Dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kao. Maragsakan at parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na.
Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldo? Kano nga sweldo? Diyan mo namagam to kan kwa na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinan. Kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam kan ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't ijibalayaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak tungarod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngamin iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapol nga sa balitibag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, iyakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag, ate, itit ko kada kayo, no kayat yaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan, Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijemol. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Nay, no kagat-gatang mo dito cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tadaan a cellphone mo nga Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ilakom langan tapno adda sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo daytan. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipus. Tabarang addamang gatang, friend. Pangipipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nako. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akma tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadjay tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ay.
Hana kayo nga ikaniti kwarta yo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan nyo ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya nga'y data? Kasla kayo nga kakaase? Kat oray mo't ti amam, awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan nak ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupasan. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan. Sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak kao. Isimpam. Da kayon ati mangisimpa. Hangko nga masango. Inakagdigusan ta mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito'y balayan. Basta agswilduak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atain sukat yumot ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Ada nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mo ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data. Tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtaatan adu pa'y ti paggastusak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kailamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na.
Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuin na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas jay nga paraangan Tuladak man dajay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurno nga akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakaduan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti an-anayan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amang, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nangina ti pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak ti gasgastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot amauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma.
Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila ko men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Tapay ko mga ilatag ko. Wala, ta bingayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin itilotem, Luna. Tano dagat ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak ngay ti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko itilot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, mausar mo. Jay daga ngay, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat may nati umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basang to ti group chat tayo. Inlanad ta amin ijay ti rason. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ijay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako nanang. Kahit ada na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isot na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di da kam tumot ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang.
Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad nanang, tatang. Alya, kahit nangarod aramatam nga agabraw na nakaw. Ada nabulod ko kadagijay gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi ka. Sana agapunta ado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan. Nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga ron nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimi dayta. Nanabanje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat ije palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day karo batayukan. Sapay kumaa ta nagbalbale umatan. Ta amo mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wala niya. Ngam iti kasdi a kinabayag na ije syudad. Imposible mat awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang idarirag itayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Lloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta dapay papanak niya. Alangarod agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mata damat namnamakin ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan ije syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Hay, hamo man nga kaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat kunti kumutong. Ay wen, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito'y. May liwak mat nga makisya ka. Ay wan, nakitak mat ni Cindy di kalma ni Jay palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apa nga kas Jay? Hanmat nga karkaro pa dagay Jay anak na. Agdumang amin ti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawang mat. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang Sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At akadimot la namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, uri di palaang. Kung nagngarod no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Karit ngarod iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katim asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, yaman Chari. Kung naklano awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh,
Kamodyanan na, inaklunak mo't lang. Sapay ko mga ron atahanak to nga paldaangan niya. Santo Apolos, promise. Inaklon mo matgaya man niloy, Chare. Wan ananang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din niloy, nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di ah. Ay uwan nanang, amam mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalaki di high school ita ka bang iba nga purok. Ay wala. Amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katno kasla Maria Clara ididay jati gargaraw na. Idagis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa balite ama dagi dya anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanin ako nak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga ron ididamaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Antomot nga men nga inlaw-lawag nga perpermen ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat ah. Kaitanya nga ron ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta, no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatuman ti kastang ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay may dito yung store ko, Chare. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-ungay, tamang damdamag ka. Ni, apay aya, anya tibasol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo na niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mati sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan ah. No sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na di agwali maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakararsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Diyak amo tadamag ko katag may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mat kadwa na asimang put. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Diyak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit-kita ka mo noon nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baluday jay. Agsusukat sa matanti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang nagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang mat alalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amumpay no pudno nga scholar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sigikit din tani. Adapi aramida. Bye. Hello, aguraya. Naglukon. Inidupnan. No ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat.
Ibaga naman nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amo yo ni Arlen nga karubame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kas jet aramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rodan magpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Hay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mat nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amo yu jebak na nga balo nga kaarubame. Ni nga Ma'am Josephine. Boyfriend nan sa dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ije balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Jare, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak mo day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimiteng. Numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay isturanak ko. Di ka lagbain. Kasanon, numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tsare, bumangon ka dita. Adda simmangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat? Papayaban da kay je barangay hall. Indarum da ka kano da sinday kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken kanak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem, imbag kumaan upudno. Anya nga iti aramidak nanang. Anya pa'y ngay, inkasangwan idaa. Sangwam ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakitin, agawa am ti agpulas, tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jay nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ngam pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Haan mat Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarum kan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan maidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da no awan kinapudno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na-pride ka matlata, Chari. Masurunak namin. Takon di darum dakit din. Kaluban dati madinga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung batan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katwan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga numairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw.
Panunutom mo ngamin dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laeng wano saan. Kan oray man pod nubilang, awan lat ti karbengam amang sarsarita iti padam at tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula kakit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da kakanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Awan day jay. Misunderstanding lang. Narisot mo't lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid kamanan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga ganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod. Agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayiliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang datulot-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak matlati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan. Ngamnas kan nga alaamon to'y anak yaw. Iti day di anak ko. Nga imbatim hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo ka di. Daydi, kunayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas sipon na tay. Anong ti sakit ko? Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuwa. Di mo ko mabaybay anti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito? Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Uwan, nabayagan nga sininak di amat anak ko. Isungar nga nag-awidak ito lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko jay syudad niya. Jaklaim pagarup. Ang damot gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saanan? Diya iton balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawagak kanyam. Pasensya kan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Irresponsable ka pa nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaadaan iti anak. Kabaalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensya kan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jaklaim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamahan mo't gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga
Nakababain, anak ko. Agdi na magan dito'y intero a barangay ti kastang inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka mang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas laawan anyaman na. Hanyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam anag baliw ti kurti ti pamagim anag kapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray kumano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paikit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chis mismo. Nga imbag bagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbabawi akmat madi nga inararamit ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wan, nanang. Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Ah, lukas ta. Agabrod ni bakit mo, manay? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailaan ko ma. Tadi kampay nakabukalit ti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Uray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak amaneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan eh. Siyak lang nga rudan ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti Biag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko ito manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak ito manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni Jabrod. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adan yawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't kinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito eh. Habang ada kay Jabrod. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni isaan tatang, nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga rod na saan kang agpampambarlaan. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Ngalang araw, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay,
Sayang, ti Aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito eh. Kanayunak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayunak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline ak at ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nala, usto. Nag-ado manan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina, Apalak nga ro dagi ko kumarik, ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka, doble am tigagat mo. Triple am pakit di eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa'y basit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de, sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pa'y, permit sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Wen, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti juice kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pag inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut akong ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bito lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya? Na ay, imbag man ta merienda langan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta kat kastaw na yarigat na ijabroad. Kan nakitak pa yanangan iti pansit. Agasam ngay dagita nga order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda Di na amaw ta ginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwarta na. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wana niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang mat paray. Pahayan nakpay. Wala mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanak kaw. Angem at sa balay nga ibaga. Anya datang ngay tatang? Jay asawam.
Jay matla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-loto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidon na. Si madutmutang manipod nagabroad ka, anak kao. Ne. Madi ate kastang araramidin na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipaw-pawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwana. Kasaok tumanday dyan nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin kan iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay manon aya bakit? Kasladaman basol ko ni tikasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. No agsakit ti bagbagyak nga trabaho awan mga apros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam anano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kas na dararamid ta. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak kapay. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda i-store. Apay hang kang aglot-loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga ramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hang ko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpinasin siya talangan maneng. Manipod tata hang ko nga ipaw iti kwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanag ta agurorno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan, ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit isikot ko nga agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang sa asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar. Di mo't sadot nga asawa na. Naglalaingan nan nga ay. Hiso nga ron day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kasta ti kayak na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang.
Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaeng ida. Basta ipakita asaan ka nga apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan ka nga agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, banaw timpawit di anak ta. Na ito'y laang? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwarta ta. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Kat uray ata mausar mo ay. Mausar nga? Diyan order mo akapute, di mo maususaran. Nakabitin lang ijay sa lapayan. Ay kat kasano nga usarag, kat awan mo to daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang ijay. Nagalas mo. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iji picture. Ang no sumangpat. Sa nga dangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo ijay kusina. Sumanali lang ijay. Bayam talo kataktaw no masangaw. Nayunam kit nila ito. May mayatan ti kastaw yung tagbisyo Kaya't mao ngayon nakagbarte-bartag nita kan agbababaay. Adto tili magasaut. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong. Ta lakay kan baketan. Kano ada emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday. Utangag pailaan ka bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran yung ay. Dahito man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 2,000 lang? Aday, Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo matagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay di ka naglibak mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din nakas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. Lukas ta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan. Saanan, insan? Ang ayos lang. Sana dahi ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamot na padaksan ni di asawa.
Hello, anak ka. Kumusta ka nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga taag abroad. Hay, banog nga kan na yun. Mala, talaga kasta anak ka. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nawan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amuti ag diskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak ka. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. When mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga rod. Di pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iji asawa na. Ay, awan nga rodra At nananay, isun ti umawag. Ay, isong bata mo onlakay. Wait. Hello, nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan to kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damit manan ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakat nga asawa na. Ada middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo, edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun.
Hey, masadot ako nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho, Jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pa'y laang iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong dito'y. Ta sininaam nga minun. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko mananang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming ni Dan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang nga ruden, ngam kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas sawat ang ton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka nga na talaga. Ay ayatin ka met, Sotong. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray kayat ka nga minan nga asawain. Ang mga numaagaw da kapalit sa balik kanyak. Ala nga rod, makaamu ka, Sotong. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imut ay ti sumagmamanuabulan. Uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbasa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga nagkinaawatan niyo. Agam-amu kayo pa yan ang bag. Amun niyo, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amu ko ti ugali ni Sarina. Na ulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken ka sutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Uy, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kun nga ikasar, ta amang nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na akinayat nak. Iso nga asawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taon, inton bigat. Ada pagluganan amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, ti lugar pa kay kamangan ni insan ko? Nalangaraw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, abalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak main. Basta daytoy ti unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan danak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo keng kwa na. Katsapay ko taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgag unay ni Sarina. Ikarik na. Jakto pal daangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyamanak nga ron no kasta baraw. Kat no bilang di munton kayat danak ko.
Kayat mo na sinaan, isublim itinasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana, no bilang laang. Jak isubli ni Sarina kada kayo nanang. Ay ayatek ti anak yaw. Ket ayatek pati ti mading ugali na, no, adaman bilang. Kawan na, kasta tinapudno nga gayat. Ayatam, ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatam. Nala, intay nga rod pagsasangwanan bay tay naluto at taraon, abalayan. Ante, saan tay kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid no bigat. Nabartag mo nga may ng tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwan nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron, ante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo't abusis ti bakit jagat katawan ti? Winaw, ni Sarina. Nanana, aging ginal. Tilda sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka niya talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ya ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto. Talaga akastanan no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtit ta anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laang wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lap ta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod tanak ko Ulitak. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na asawam ka nga rodan. Oo na nang. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, sultaw! Oo na nang. Sarina, mabit lang. Uray nak, di ka tumaray. Sutaw, anat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin-kinamat kami lang, nanang. Gaganga iti agayan ayat, Aginantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayo, nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawin, tas sumaruno kami to ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid kada abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa aren na silag, nanang. Ha? Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma ampay tanak ko. Ano kasto asalag ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadimon ton maanusan tanak ko. Isublim ko maanasaya at kanyak wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumustang tiriknam, Sarina? Ala, apay akong kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yung. Kunam, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga ruda ni Tibalay. Yam ammo ka karagiti ka kabagyan may.
Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan, lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam ngagmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam, ke sana baliklikan ti panagisem mau sana ya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya, Akin agtantanamitim pa inokwa. di lamad-madlaw mo alala kayan. Overthinking ka mag. Adan sa matiltililing jagbali na manugang ka. Anya, agulay mo ka mamay. Di na ibagbagam. Nay, Na, the tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita pa nagsasaong. Tama nga no, anda makangigken ka. Kat maidanon pa'y kan ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, tikas ta nga ibagbagam lakay. Nalalala, ingkakit sabdun idan. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas jagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Nyangkel karinyo mo. Saan mo na? Jakto pa'y nagparigat ang nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan Ado matarigat ni nagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo taangkal? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, ken kaubingan na. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa Angam no kastang istambay kailang arudan, artek kayo pa asino nga, mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't ngagsasaw, soto. Gaputa na katsamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan ngagsasaw. Limastog kamutin ka na kan. Nini, ay isan mo taang kan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, sutong. Wala, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Kat si kaday ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay edi paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay ka? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan ditaw Awan ti kaskan ka napintas ditaw Nagningisit dagiti babalasang ditaw Man-mano tinapo daw. No adaman, naasawaan Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay orela makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man dagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinubiyam ka anakan. Puro nagkiting. Makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta bagbagay na angkel. Wan nga raw. Ay no, nagswerti ka talaga kanakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkel? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros ditaw. Nilat ng Sarina atin nakaiturungan nagiti matada.
Wen nga ron. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkal ha. Mapan kami biit di store. Inak pag meriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije puunti kalamansay di tarubayan. Kita amanay. Na. Dalawa nga makita di tayo silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakagatong dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita. Lihos tao di ko nak. Ada tililing na dahil sa babae. Tangiwat mo. Mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya, tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro. Ano, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol ka sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas J-Mart. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na diya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, Tanariga, ti mailawan. Nay, papanam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay, katwan na kanakan. Kahit di nobyam ngay. Imbate medyo balayaw. Asinot kadwa na ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay. Hehe. Alang araw kanakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di kagbabain kanyak wen. Ay wait, kayat mo ti kanan. Ha? Ay, katuwan tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastor kenak ngarudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak, Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Ha? Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyon mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserserbis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iswano kaya tenak. Duwatan ton nga kinkukwa kanagdisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise, nalabat first sight takin ka, Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo,
agtaraytan. Una, sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam, ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwana, aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulit agkukit niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ki anak tabakait. Akait, ayan ni Sutong ay. Ada iti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumutla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na kenkwana. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutanda angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, amang ano mang riribok kamot. Saan insan? Idida mo kasla kayat ko tagdangran. Ngam saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang agkatkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Kunak, isublikan ka ni Soto agsinatan. Kasta gayam, Kasta gayam! Ala, ang diretso ka ni Jibalay na Sotohan. Ni ka nagsub-sub lilitoy Sarina. Ay, sus! Anya dyan mauro-uram ngayon! Ay, sus, apa? Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Apay ka na! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na! Ay, hapaw. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diyan la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-asim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na siya babay. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsaka muakas dyan na siya babay. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka anakan, kayat ko na sinaan. Ngam di naman kayat ti pumanaw iti balay.